Siyadinga ke ukufundiswa ukuze kuthi mzukwane ufike umoya noma ulele noma ngabe ijuba lifike ijuba lithi vuka thandazela nalibhodlela lamanzi uthi no ukhona umoya ngcwele ugoloze ngoba uzoduka uduke ngenxa ukuthi awuthathanga imfundiso iyasiza ke lemfundiso ngoba imfundiso ikwenza ungadli noma yini amen kungenzeka nje ngithulele ngishunyezwe umuntu ogangile orobha abantu ebabiza abantu ethozana nama1000 ozana nabasona ngikwazi babanjani mawungenayo umoya ngcwele bazalwana ngempela ngazi uba njani ubizwe umuntu eThekwini athi uzana ngiphatha ama1000 ngitshela mfowethu lapha ekhaya ngihlala nabantu abaningi kanjani leya mali fanele ngabe nginezi ingane zami zidlisiwe ekhaya nje izinto ezu5 ngosuku abantu esihlala nabo inqwa ngathatha imali nje ngihamba ngiye endodeni ngoba na ngihluleke ukukholwa sengihamba nje ngiye endodeni ngiyinikeza 1000 ngoba nalo kuthiwa igama lalo kuthiwa yi1 on 1 now uma ungalifundisi ibandla ngoba masibatshela abazalwane sithi yani kuJesu bazalwane no abazalwane abangaqali kuJesu ngoba uJesu abamazi abaqale kuwe philiphile njani efuze impilo kayihlo uJesu ukuze abantu mabeza bambone uJesu kuwe phela uJesu ngekabonakala ezulwini solo ngakholwa nganzama solo ngakholwa ngikhuluma iqiniso phambi komoya ngcwele ayikho indoda engangayibona igijima la epulpiti inentshebende ifaka ingubo ezimhlophe yehla inyuka ikhuluma izilimi ngazi ngabona nje babudlabeni nangu solo kusile solo ngifikile la ngibona babudlabeni eshabele la kodwa gcineni usuma sengikodwa ngibonile inkosi khulumeni uJesu so ibandla alifundiswe kugcwala uJesu la kulona abazalwane bazi futhi nomholi kabantu wabo bangamjoba ngoba meke bamjoba bathi baya yenene ukhona nomuntu okwazi ukushumana ngaphezulu kwakho esontweni lakho ngikhombiswa yedwa ongangitshela nje lo muntu ongathi ushumana ngaphezulu kwakho esontweni lakho usewile lo muntu amen akekho umuntu ongafika uyise ngeminyaka Hallelujah. Mangino 60 years. Uthabiso no 30 years noma no 29 years. Soze. Anama ngisho kangiphethula ivesi azalithi u30 years nje u30 years. Aqeda shayilimi athanda methanda ame ngekhanda phansi ibandla asho into ayithandayo ibandla noma lingahamba nayo imku liyamwelisa imali wena umfula nje lithi papa ngobese papa ngoba liyezwa ibandla ukuthi uthabiso le ntami ngayo akuyona yakhe umi ngoyise haleluya balasela befundisi balasela ngiyangiphumelela ngiyaqinqa mawuphethe ibandla liqonda ibandla lakho njengoba uliphethe ibandla liza ngemva kwakho angithi uhamba phambi kwakho angithi bazalwane uhamba phambi kwani kusho ukuthi mawushama step isuthi nali ibandla lezinjalo mawuphinda uthi ukhumbule ukuthi mawehla step izo wehla kuqala lona liza ngemuva kusho ukuthi amagama ameva sezasi anyathelwa wena kuqala izimpi zonke zebandla azilishaya ibandla zishaya wena njengoba uzwa nje umfundisi ethuko kuthiwa uthwele akushiwe bandla elithwele kuthiwa umfundisi othwele ulala namantombazana uthanda abafazi kushiwe umfundisi akushiwe ibandla yonke le ntambo zikhuluma kumfundisi yini ndaba uthwele ifebe uthwele iphingi uthwele abantu abaqamba amanga ufana yise iBhayibheli uJesu wathwala isiphambano wayethwele ba njengoba ekhuphuka nje engasiyeki isiphambano wonke isonakala sasihleli la isiphambanweni uyasabalaza uyakhuphuka nezinakali uyanyuka nezinakali Jesu wenze njalo ngoba silahle isiphambano ngeke silahle umthetho engakaveli haleluya umuntu okhola ibandla
like father, like son. Wonke umuntu oshumayelayo ufuza uJesu ufana kaphela ukuthomba kanjalo, ushumayela kanjalo, ubhola kanjalo, ufakaza kanjalo, uphila kanjalo. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Abantu babekhathazekile bathi ukhona umuntu kaNkulunkulu. Yababona abantu imivangelo nginakala ukuthi ukhona umuntu kaNkulunkulu. Mangaye emandawo ukhona ukume. Mangafika emandawo isekhona indoda kaNkulunkulu emele uJesu. Kuthi kuyafika ukume kuthiwa iyatholakala. Hawu kuthiwa ngizala kuthiwa asikhonze uNkulunkulu ngani? Umoya. Nanga yini iqiniso? Umoya, umoya. Kusho lezi zinto kufanele zibe njani? Siphelele la. Emzimbeni owodwa. Moya nani? Hey. Angazi ngokwenzeka noma kasho bana. Masiyakhuluma. Uyezwa bafisa ngazi into esikhuluma ngiyazi. Angazi. Nithi uma kunjalo bonke abantu esoshumela kubona yakubona uba ngimi la ngize Nkosi kufanele uNkulunkulu mangihlukene nesona izala abantu abahlukene nani isona hayi nje geleke kufanele mangishumayela intombi iphume ithi geleke intombi ithi geleke phela maningi ngawukhomba mina hayi yahlukana nazo yahlukana nazo zangempela zonke izona ezibizwa ngamagama yahlukana nazo zangempela. So ivangeli esishumayelayo bafethu noma libaba alimenza abantu bahlukane kodwa uNkulunkulu akakhethi thina kuqala ngoba ngeke lakhe ibandla kasakhanga thina maye ngakhathina kuqala lento lathina izokwehla ehlele ebantwini.